হাই গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ PN চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ নিপন দাহঁতৰ ৰুমত, মানে ধুবুৰী গৌৰীপুৰ। তাত গৌৰীপুৰত বাণিজ্য মেলা চলি আছে। তো বাণিজ্য মেলা দেখাম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। হাই গাইজ, আজি আমাৰ ৰুমলৈ আহিছে বকিলাক চাওঁ ফোন কৰি ক'ত আছে। হেল্ল' বকিলা, ক'ত আছা? কি আহি পাইছা? বগৰীবাৰী? অঁ দে আহ, মই এতিয়া ৰাস্তাত মই ৰেডি হৈ আছোঁ, ৰাস্তাতে আছোঁ, মই ৰখি আছোঁ। তই আহি যাবি। অঁ 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 ঠিক আছে। তো আমি এতিয়া নিপন দাই মই মেলালৈ বুলি ওলালোঁ। চাওঁ কি হয়, কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক। চাই থাকক ভিডিঅ'টো এখনলৈকে। আমি আহি পালোঁ আলমগঞ্জ বজাৰ। এই বজাৰখন আপোনালোকে চাই লওক। আৰু এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ গৌৰীপুৰ বাণিজ্য মেলা। আহক ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ কি কি পোৱা যায় ইয়াত। You just always been a tight rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday. Hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know you, I know you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around. অখন আমি গৌৰীপুৰৰ মিষ্টি পান খাব গাইছ। Always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you